Baraka sana mutegeri wa Meru TV no mbetikire kugwate weni kireteto cia Meru TV oro bantukuya Jumatatu tariki 18 cia mweri wa 5 mwaka no yotire yo 2026 kurikanio tuthiatira kimitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amana kinya wetu tuthiatira kiri Signet na Pang Meru TV kenda wetana mbere na kumenyerera tu ya rethe county yetu ya Meru omenya Meru na kinya ndigurune yetu yonthe ya Kenya tariki 18 cia mweri wa 5 itukuyethirite rentuku endito muno kibamwe na kinya kibangi nende baitirimete biashara cyo itikomba kwithira chiki tabura cyo kwithira chiki baterie chigi tabubo yete nyuma mauta ayangari komba kwithira yagite na nende kwithira kwina maandamano akotwika ni ka Kenya bakwandamana abakiromba mauria mauta yomba kwithira yakinamwa tukiambiriria nditirikito tukinyela methene yetu ya ndeto rwari county ya Meru county ya Meru na kinyande gurune yetu yonthe ya Kenya kwina thoko na kinya matura mwanya retheti ya ingi arabiashara rwari bataumara wita biashara na ichio nyuma ya andamani komba kwithira bakiumara ntere mwanya cha Meru abokirete mathigi bakiromba abo kwina mirwa amauria mauta ya ngari na bore nyuma ya mauta komba kwithira ayagito ntubura butumete ya Kenya bakalalamika abakiwa uturo bukomba kwithira bukitia na njira enene na kinyori unende uturo no kakwithirite bukinyilia a Kenya ibakuromba thirikari ayombe kwithira gichumire na guchwira ntaira untubu akaunti ya Meru mubunge wa gishigo mbunge akia North Mentra imdauni kinyawe na achithirite acheke nyuma yao komba kwithira gichumiria na kwandamana na Meru ntubura butumite bamwe bakamuinga bakiwa nende batikwenda akumba kwithira akiandamana na bono ntunumwe watungire barabakumba kwithira abakiba inyindi riboti bangi na kuduranura mwandiki wetu wanze tomutugi wa Kiambe tere mwanya ja kaunti ya Meru ni kujerite maandamano ja makai na mangento kumana gwitia kwa ngarama ya maguta janthigurune baki watana na karibangi ya janthigurune kuania kuria kuganwa kwao ni thirikari ya William Samoei Ruto biashara na ugendi bikirungama tena faita thirikari Kenya kwanza thirikari leo ugete manto ja bottom up na ndira hiyo te bottom up na hizi ibarabara igoro bakunyira barabara ende o batu tonogi mukari na nogi anaro tuganya biashara tutita rio the witangugi mwanga thirikari thikiria ine kia mauta no ndurire itithira mauta itithiria nkurukia uria jarari ichogia mauta na ro uria jarari kenda tumba kuritangugi kinya kethere guo mamweri twatu kagoma tuthiritangugi tukugwatanira maandamano jaja endere mwanga mauta jena me aitonyele tumuno ndo babikibiki antu bangari ndikuona bonde no kabakurira Borishi nabo bagechurwa ngugi ya kurita tauni ikigarwana kwakianikia mpaka nambe agategate ka Borishi na bakwamandamanaga mtu mwage totoro bwa wentereshi atima uburi na bangi gutiwa na ngurario kathomba Nyange na bubuge kujerwa nyume ya maandamano jaja kugaruka na kuambara imwe na imwe ya biashara ikuruguri getiwa igitaraga ashara inene akari na bontere ciatharaka bakimeneria munini wa rais Profesa Kithure Kindiki niwe gwitithia na mbere mochemana jo kujeretwo kamati bwa mwingi ukurukira mbashi cia cukuru ondera mugomo jo gwitia kwa maguta jwitete na mbere ya janthigurune maguta maitia marinyerio wanora kwa deputy president uyu kuringana na thirikari no itukinyithitie tio itwamendete lakini mwankiragu tore ba deputy president tukinya one time tukamenya iko bakuruta maguta na nabo meo tithina mbasi kwa deputy president utegereto maguta utiekera gwengwa nonto no anto etete na no achiachani ari tienkari gwona ethiete nagu tio gututigitwa aga gutukira wanga kindi tukira wanga kindi kigwetwa nga kindi kigwetwa mubunge Rahim Daudi rewa kiromba mbunge nene gwitia gikaro gia mpui kweberio goti janjira ya kutha uthiri ya Kenya murigo bunge itwe kwa dharura special sitting ifanywe ndio tuweze kupunguza hiyo 8% for the next at least 3 months vile 8 ilipunguzwa mwanzo kutoka 16 ikafanywa 8 sasa kutoka 8 ipunguzwe ifanywe 0 kama ni fuel levy iko 25 shillings kama inaweza kupunguzwa ifanywe 0 kwa saa hii for at least 3 months najua itakuwa inaumiza
ile infrastructure bond na hizo securitization, lakini vile tuko kwa emergency saa hii, hiyo ndio inafaa ifanywe. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti, Mbita Mutugi wa Kiambi. Ibaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi no tuboriboti una njira ikinyanilite tukiura gatare mwiko mwaka gicigone mbunge kia Mburi na ranende akariba riri rwarera bacyumirite na kumeneria bunene amututire yo siasa na kinyanku ceno chithiriti kioneka rutere rugatika ora wari MCA wariri rwarera Mutuma Kalembe na MCA wikunende wijekene ya Felix Kithenji Ntuo bakimeneria ntubu no ntubo Kalembe kuma kwithira kibikanwa agicokiria migambo MCO wakibanende kaitene kara Kalembe ari wathani no tikyo mbere kwithira kibare trend wiboka thuruti ngwiba MCA wikunende Kithenji bakiwa netete na mbere na kumba kwithira kibare trawiti na mbere wandine ya rwiri rwarera bakiroma kwithira kwina ngwataniro egatigati gatongeria ario Kalembe na kinye MCA Kithenji Ntuo. Riboti mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Olaibuni. Akariba wandiaro irorera bore ne baukirereta wari MCA wa Konchoko Peter Mutuma Kalembe na nikiraba kwana kwagira giteyo MCA uriko Kithenji Ntuo na miario na siasa itebui bakemuria kwa atongeria baraba thuri kanyaka kuritira karingwe na kaita ka siasa kakeya baraba kuma Mheshimiwa Ntuo kwa Kalembe tigana Kithenji Ntuo kumembi omwitia igitara to kweta kanya twitira ngugi no remerwe wona ndetwe kanya Mheshimiwa Kithenji atwitira ngugi athikiria ngugi we me 2027 yakinya ukaja na ndetu kindane utothaganiria ngugi ciaku na cia Kithenji iria itite to Kalembe ni arome bakoroja na ndwagi kundi endo tendo abakorwa cia maendeleo kitumba gwitikiria Kalembe ja gututethia no tengo gia twitaira tuka kurumana igitorira thirire sai ntije mbibo mwitia nyaba choka thaita kumba kuthia ngurukia bora baithitie kaire tutumbo tinda bange bakuga nao bathirwe twatura kuthira muturi Kithenji Tuka we Kalembe toka mame na wiguikira na mirengeti watanga Kithenji Kithenji ni tangugewe maneno ya Kalembe anasema ati yeye tu tamu Kithenji ateta Kithenji ageta na anda gaita nguge kuonekana ntukeria rwete nao Kithenji Kalembe umete nao kasi ari gutoitera tutikuona kasi ya gutoitera igakarete kwa ena aria oenda na aruvio kara nao wakati tule na shida awesi kuonekana kulukini batarerite mirandi kathomba ya weti na mbere rabagunekete nayo kuma kiri MCA Kithenji Ntuo bakinywira kamwano muwatambaru kinya ithurano netwitete kuikajira kara turo chumbura nto kama puti aja anto berero bairire kenda baithuro barabara Kithenji yako yanto baterire kenda baithuro barabara barabara ndirwe automatic itukuona mwana Ntuo ngogeri agwita chukuru chio tekera chikete na isindi agutashukuru tena isindi class daisi tukera mwathani buru gwibwaga kakanya kama rumi karathi kathirire ngugwa wana ndo Mheshimiwa Kithenji ngugira twitite onto tukuma ra to athura no trenge manto twaitira ngugi onto tugata chukuru ndimbi to ngikira sike isindi na to akit na to na to kenya polytechnic abana tutiritie turiwo temo tonge ngeto athura iteta nguja Kithenji onto Oudoriwa Felix Kithenji Mwirigi Ntuo itutam. Felix atwitete kuranja na ka twikete kuranja. Kiambere aturetera ngavana mwaka machinani na ara mwito no njogu na ara tutinda aturweta na njogu. Kawira twathithirwa gitangi ukurukira Mheshimiwa Kithenji Ntuo. Ora bakari twetairaga inya kithakene ja mbiti. Na ndira ai Kithenji aturetera moramu na ndi kuthongi buru na tumwira 2 times tukamwakura. Njira yetu eterari na moramu. Na njira akandura njira Kithenji njira atukandurira njira thongoma Kalembe tingugi atuthithirie kinyanini. Kiripotera Meru TV kuma bore Mbita wa Mwende Olaibuni. Na munini wa rais Profesa Kithure Kindiki akiaria aintere chia irundu ni ndira ukarira muchamano na atongere bakumantere chia Tharaka na ikirete ya Kenya awira ne bagutwira ntaira gwitia na akuongeleka kwa maguta bura kwithirite bukiongeleka na kurukiutira muturiro ya mukenya iyo kumba kwithira yukiuma kaita kwa kaita aureti ya Kenya ba endera bakumira kwandamana abandamane na thire na kurukina barombete bethira bena kwetera no rais wa Nthiguru William Ruto orende ino bete kwithira ike karonde na atongere bamweke enda kwarire na kumenya ne atia Akenya abakomba kwithira abakiailwa. So it is very unpatriotic, and we want to urge the security forces
to be uncompromising with criminals and looters and people who are burning other people's property, and to make sure that we don't destroy our economy or destroy our country. Yes. Wale ambao wanaandamana wako na haki yao. Hiyo ni haki yao kusema aufurahi. Hiyo ni sawa, hata kama hutaki matatu yako ifanye biashara kwa sababu unataka kusikizwa, hiyo ni sawa. Lakini kufunga barabara ambaye iko na ambulance inapeleka mgonjwa mahututi hospitali, huyo mgonjwa akikufa hapo barabarani, laana iko na wewe. Si ni kweli? Kwa sababu huyu mtu mgonjwa hana hatia. Yeye sio mfanyikazi wa serikali, sio kama deputy president. Mimi mkinifungia barabara ni sawa. Lakini huwezi fungia ambulance inapeleka mtu ako katika hali mahututi hospitali ati ndio bei ya petroli ishuke. That is criminal. We cannot allow that. Hata tukiitwa nini, hata tukiitwa majina, hatuwezi kukubali nchi ya Kenya ichomeke na nchi yetu iharibike because we have no other country. Yes. Mwenye anataka kuitana majina aitane. Ni jina gani hatujaitwa? Kwebuto taibete? Mara Sabrano, Mara Kasongo. That is okay. Si ni nickname tu. Mwenye ananiita Kasongo, sijui Sabrano, ako huko nyumbani msituni. Mimi ni deputy president. Yes. Yeah. Sijui Sabrano anapiga kelele akiwa wapi? Akiwa nyumbani. Na arudi, hata rudi. Ule alifukuzwa. Ni one way. One way. The country is superior to all our interests, political interests or other interests. Because if we ban our country, then we have no home. Tutakuwa refugees. So, maandamano ni haki. Kutetea haki yako, ndio serikali ifanye ile mambo unataka, ni haki. Lakini si haki kuiba, kuvunja duka ya mtu ametafuta mali yake miaka yote, unamchomea, unaiba mali yake, unafunga barabara, ambulance haziendi. Here we cannot allow, we will not compromise. You can do and say whatever we want, but national security comes first. Njia ya kupunguza bei ya mafuta sio maandamano. Na mimi nakemea wale ambao siku ya leo wametumia shida ambayo tuko nayo, ambayo ni shida ya dunia nzima, kuleta msukosuko na kujaribu kuumiza uchumi wa taifa la Kenya, kutatiza uchukuzi, kufunga barabara, kuchoma magari, kuiba mali ya watu ambao hawana hatia. Kuchoma magari na kuiba mali ya watu na kufunga barabara haiwezi kupunguza bei ya petroli. Bei ya petroli itapunguzwa na hatua za serikali. Zingine tumeanza na zingine tutatangaza vile tunaenda mbele. Pome bakari kumantere chamiru bachumirite na kuoneka bakithetera ne ethirikari ya Rais Ruto na rabo gweta bageta na mbere bona kuyika kidure kindi kyare munini wa Rais no tubethirite abakiona gweta na mbere na maendeleo ya Robert kwithira ikumania na thirikari nene kaite no kuibonekete bakimeneria nene atongere barutere ruregani ni thirikari bakiwa nende boneka bagutambia siasa cia mpadhuri bote mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi. Katagwa mbae bye bye, katagwa mbae bye bye. Gikundi giciumirite gia kari kuma Ntere mwanya ja kaunti-ini ya Meru na wiru bwa kuiga na kugwata mbaru munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki na thirikari ya Rais Ruto bakigweta mawega nkabo bakujirite kuma na thirikari iji. Yetu ya Meru level 6 ni wakwa. Number 3, kuna market all over Meru County iwakwa. So anto ba opposition baba kuria nimbi mwana to abwethetie ibyo biubio ngwa bibwethete na baba iri kuendelea kweta atia kubwithwa. Disunited opposition
tona nyama ganja kurwa yoro baru ya mathikone abaije to opposition bae tura kurwa bathangalene wau Ruto apenyere atate kindeke ndebite president 2032 kindeke mwana wetu nuaka president wetu wa Kenya tukinyanga isata turameo na mauru toita isata turameo na mauru yetu William Ruto na kamatete uri yetu na nairete mwana wetu gwitu atea kindeke aterete kindeke kabo kwenda batu tora mtu akamatete mwana wetu kabo kwenda twagagia mtu atukamatete mwana kabo kwenda tuturanga William Ruto medho atoirete mwana ibo gwetekeria batu tukaria kithole kindeke na William Ruto ni arabaritite mukana kiria tongeria bakugia ruru Professor Kindeke muno bakiorota mithika lenturi inkurigara mono mithika lenturi akiuga Kindeke mumiru kethate mumiru na turetera mumiru ria kuona no kubua kezi kwethora Kindeke ate kubua uketha Kindeke mumiru Gachagua no mumiru Gachagua no mumiru uketha Kindeke mumiru Malala no mumiru uketha Kindeke mumiru no mumiru etha Kindeke mumiru tonwe aita wa kithura Kindeke kithura ri utara Kimiru gatira Kimiru na bwa muri mbia kuthithia no ntuntegua butora ya Gachagua mbia kuthithia mbere bo question kithura Kindeke mbia kuthithia ambe ni boria Gachagua mbia thitherie ambe ni boria metheka lentore na Kalonzo imbi bathitherie we question kithura Kindeke mbia kuthithia bagwe mbere cioria ni kioria na boci ciokerie imbi bwaretere uringana gikundi giki atongeria baba ni barabara geto ni antu na kinya thirikari kwithira kagita bari no tongeria gutegunia Meru bona kumania nabo mu opposition ni antu bara beta wa ichinde beta wambi ichinde uko batala bonthe ni timu ya asira kabengirwe itene ni bonto beno ruru itone luomo tai utongoria bo murema akurwa na Kindeke na Ruto Gachagua ugo no rari deputy president miaka iria na nusu mitheka lentore na rari wasiri anto bau bakiri marara bakurumana na arua ibatoire be secretary general ba UDA gote muntu kurumana na arua oterari nete kirauni kiu kienure yatethia mumiru atia kiratethia mukenya atia Gachagua ugo gintu kirotwire kuringira ndabe kiu giaku na ana baku na chole baku metheka lentore oturethera bataraisa mboreo maije ruke atwe ibobo kwenda tusapo baugerwe mbwanto bau kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Beta Mutugi wa Kiambi. Ariboti mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi atunekera kanya ga kunoka kiri chunchi getu kia mbere kia Ndeto cha Meru TV oro ukaita kuraya. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo, ututembelee katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills,
to go places. Wewe ni Mkenya na una ndoto za kisiasa. Ungependa kuwa mwanachama wa chama halisi kukuwezesha kufikia ndoto zako kisiasa. Huu ndo wakati wako. Chama cha Naupeo ndicho chama kinachokupa fursa ya kweli ya kufanikisha ndoto zako za kisiasa. Tumefungua milango na kutanua wigo. Tunakaribisha wanachama wapya kutoka kila pembe ya Kenya. Jisajili leo kutumia simu yako kwa kubonyeza *509# au ujiandikishe kupitia eCitizen ama tembelea www.ippms.orpp.or.ke. Chama cha Naupeo ndicho chama kinachoongoza kwa umaarufu Meru na kote nchini Kenya. Jiunge nasi leo ili uweze kuwa sehemu ya mabadiliko na upande ngazi pamoja nasi. Chama ni Naupeo, tupande ngazi pamoja. koga atetheka na gita rĩa kuria kumwari kurikio kinya ija wigurira bikibiki ya muthemba jo mwega jwa Captain o amwe na muthemba jwa Tiger nitwe endie ba bikibiki iria chitagia kibali jeka ikwinama batu twetherwo ndene ya mutindo wa jwa Kangangi o aja ojo akue na musigiti na nitugwatanirite na wata ciringi 55,000 ukwana na 2,557 kethiro urenda kuriaga ontuko ni ciringi 350. Namba cietu cia thimu ni cio kuonera kioni-ini giaku o au ijanga uigwatire bikibiki tenge bikibiki ni Captain kana Tiger likana bikibiki cietu ciothe ciena warrant na nkuruki au ni twendagia ona spare cia mithemba yonde kiria gikwendekana ni withirwe na original ID card, KRA pin na galanta umwe ija gutigintu kagia gwetu no gatetheka. Tatua chapa na ndaka ichindire mainda 5,000 ya beti yaku o nyuma ya ndeka 20 wachetha na chiringi 20 ugaichindira 1,000 na wachetha na chiringi 40 ugaichindira chiringi 200,000. Chetha na chiringi 100 uichindire nusu milioni hau ngoroki kuri na into bia nyomba na bia biashara bia kuichindira na smart TV, fridge, cookers, mashini cia kuthambia ngari, mitambo ya kuchangania na kuruga cake, bonda, mashini cia kuora na kumia nguo, bills cia mitumba, solar panels, tuk-tuks na ngari muthemba jo maruti. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire paybill iria ni 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwanka 2,000. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka. Tukuchokere nkatho mutegeri wa Meru TV no tubakona kanya kaututhiatira kiendeto cia Meru TV oronko wate wene akire chunchiketu kia biele kiendeto cia Meru TV kurikani ni wambita muthoni wa kiria mana tugita na mbere orra kwithirite kwina maandamano ntere mwanya cha kaunti ya Meru na Kinya thigurune yetu yonthe ya Kenya aitite bigibiki abakuma ntere cha yembe ibarite na mwambo yumwe ya ntiri bakiwa bonende bageta na mbere na ukaria biashara cio itigombe kwithira chikinyangwi bara abakwandamana kaita no kwibarombete tithibange
babikibiki komba kwithira bakibangana na ikundi kenda kuona ne atia bakithira bakigunika na mbechire chumba kwithira chikinankanirwa ni thirikari. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri Onkunja. Power. Bonda power. Etethia bya bikibiki kuma stage mwanya ni baumirite na kuona ni kuria kwanirwo kwa nonto ba mautawitia bakiwende no ka uchumi bweta na mbere bokethoka nonto ura mautayititie na inde nya kuona nguini sikomba kwethiriki ura ira sioka matabiria na inde mukathe wa nthiguru nombe kwethira kibwa kiriro kia antu bana muno nthukimbithe baraba kwethira kinya bakiandamana nonto batena ngui na bariandamana yururia mutorire yukuma mauta yaitetie na chiringi 10 gai kwaria mamu mwana raenda atwetirita ba ututhiria buru batena kia wa batwe akolelia ke beterori MPs beto na rais wetu batwira kete kinama lakini mwanka thai beterori ke wite itasia ari nithikirie awa Gen Zs kana antu betu babikibiki babethi barabe betu babethi barabe ki sector bikibiki no ntu batu to kuinyelika na twende gure to Kenya kwetha aru ari president aitithacia mauta kana thirikari aitithacia mauta na thiringi 10 ke kworwa mwananchi uro batu kwethira batu president rira ringa campaign rais wetu yawe William Samoei Ruto au thirikari yeyeta ukiria mama mboga na mtu abonda bonda kutoka chini aende juu lakini bila to kuona ntuko aru ari katu kuona ya ka president areo muno akienda gututurigani batu atulolenya twale bila atwalola niko twikenya bila twina bya biotika na biotika bitegoria ndika kuoya pale tuko kama wananchi wa Kenya hatuwezi tukanjimundu kimaisha. Ndio maana unaona sasa ongezeko la mambo ya wizi, unaona watu wanaoingia kwa mambo mengine kama maandamano. Hakuna mtu ambaye anaweza kuwa na kazi anaweza enda kwa maandamano. Tunaenda kwa maandamano kwa sababu hatuna kazi. Wende ne batarete kinya etete bikibiki babange bombe kwitha baitonya thikiri ikundi bi akiwa kaita kana bakethera bari ikundine bakomba kwitha betethoka kumanike thirikari na njira ingi nyinge organized batwe kinya thirikari timyotethia muntu umwe wengwa ni mpaka tunjiunge kwa vikundi kenda tumba kwithira twina tukiona utethia kuma area mwanya kinya ke ministries cia thirikari bikibiki waiwe twina kikao kia muntu anto bikibiki itocio kuatanira kenda hakikisha tuhakikisha antu betu bikibiki bena ngwataniro bange baiome na batena kiama ini ndaromba neti yo kinene omuntu wende nerio ciungana kiamo kionde kiraciunga kio no ntubura bwe bwama ati ara kwina mwingi nio kwina matunda yagirite ndene nthiguru no ntogaweka ciika antu awengwa ndina uma mwisho wa gailila no ntuguria antu awengwa Keripotera Meru TV kuma Thiru Gaitige Mbeta Mukiri Onkonja. Musiasa Mweti Kathara na chiumirite na komba kwithira kimeneria nene mubunge wa gicigo mbunge kia South Menti Daktari Shadrack Mweti na rwete kumabe kunenkira Mweti kura utiwiti na mbere bete kwithira kireta gicigo ne mbunge ki kaite no Kathara no retia kari aba South Menti komba kwithira bakia ile mutongirura kabatethia kaiteneka kulinga kura cha 2027 araba ichietetie akuga ati bonde ukabakania Mweti no tutiwiti na mbere bonete kumane nawe riboti mwandiki wetu wa Ndeto Jeff wagituma. Nawe Asford Mweti Kathara na wokuromba gitike mujumbe aja South Menti no retia ringi kura kuma kirigicigo mbunge giki ni bethere bali mustari na jwambere kwanya mujumbe okaririte giti Daktari Shadrack Mweti uria kuringana na mutongeria ujo na aremi kujuria mawira nekanire na ringi kura mwaka jwa 2022 na kuga kinya bakimwanya bakorero ne atongeria bangi kinya bo baremi kujuria mawira ne jao atongeria batwathurire batwira tukathithia macibitari jetu batwira bakathithia barabara cietu batwira cukuru ndawa igethwa cie macibitari ana betu no aja cukuru batingwa kairi ana baba gwita university wakahewa mbeca na tutiguciona kabo kaba second tambwe abo kaba ali kabo aguruka na bibilia ketheru ora guthithia ora ugite ko kahewa second tam ko ni ketho munguga ni to bate second tambwe bonde no tutike ngona magithite atia bathithitie na ndi tureri barabara igekirwa rami ni rie gekirwa ndenda werete ribu kona madakta ya Kenya kwereganyana na mathaja mwisho kenda tutu gwikirwa njireriku ijirani ntuli ugetikiria bonda ithungu ngari cia thiria cipuringi buru iro ijite ututhithiria barabara
kethira okure muiko ng'ana no kuthithio komba iguo komba nkuruki mutongeria ujo na menerete mirandi ya gwaka ndoego cia cukuru na iga nacio mujumbe ujo ethirite akithithia kiri gicigo mbunge giki gia South Imenti ende arito macukuru ni bethirite batina bioro kana irasi bibiega bia gutumira thiji cukuru cietu na arua capitation dire to cukuru aja gutikingi tukwenda na imbugaga ujo chuburia ibona chuburia ubati kuthambia chuburia kajaga indene na ndiri yubuka athiuruka ya nthingo macukuru cukuru iji tena ndeski ciana baukarira ana bakwingo macukuru nontu batena bia kura cukuru eu alafu bwatwiri bwitwetera nguke unu bukwenda twenderea ana mbere buru ibambe bekirwe cukuru ikwitho kwena fees iri kwendekana kira kionthe gikwendeka kitho kiri ariku kiri au nikyo gigatutethia kiri mantu jege maugoti aja nthigurune iji ya Kenya narua tegeni taxes ira chitetie tulisema watu wa bonda bonda tutawapanga mafuta ya tithia kairija raitiria kaja taitia maguta ija raitiria kaja taitia ibora yuri nyakora here bikibiki chietumira maguta hata ni ntone tumirite maguta jai chata na thine ria twinio ni mujumbe ora twathurire kajumbe baba thuri ni ontwari umaja kira kionthe akerwa kira akona gikinene ikuga yesa ikuga yesa itukwenda antu bena kari auga kerwa hapana kethiri mantu ata taxes yau tukugitatea tukurega etere ni manju infrastructure board yo bukuwa ijite ugakinya barabara na ibarakurukirio ugakinya barabara ni okarimu au singrevi barabara andikia aja keni ngwitikia ugo ina nyomba gwaku endi uriro wite nyomba ukakare mutindwa uri okulimeria na rubejete gwikira taxi ukairi marigo jabo kuona ajijete gwikira taxi ikairi iketo mkuria gukethwa atombo kuja kujia tukuiji tu akinyagasi tariki 10 2027 tukamba kwira mujumbe nyumbani kadhara ageta kuashiri tukuruka kaire ni untu antu betu abetete bakithira na kiu kina gitumi utwiroga tuthire jaja ngina ambrenda uburi ojo ndakachie tu cia bonda bonda buri jabo gekwa aja bukanengero chiringi giriegana antu magana jairi iu ti empowerment iwi handout itabunge tetera taxes cia bikibiki cia menake bakitigite spare cia bikibiki cia menache umite lakini abo bote kwenda othithio ni untu no bukureta into biria kenda bwenderea kuona mbeca igetho bigirwo mauga mu biashara no mu biashara akirikiria mutongeria ujo noritia kariba South Imenti nandi ni bethire bakimwakura kiri kithurano kinene kijite kia mwaka jwa 2027 turatima ne karembe ambira nkurombeti 2017 nkurombeti 2022 chaute jaire nandete 2027 nkuromba ndamwire akamaka ne underere rieto aya ndamwire akamaka ndamwire nyana ari Israeli ria na batura igithima giaturo kia mbere giatawate kithima kia mbere giatawate eseku kiareta mantu ya maingi kiareta thina muno gieta sitina kiareta thina zaidi kieja kia muikia bithatu kira gieta wario bothu na irio bothu e South Imenti iri aja ne South Imenti yetu kana bwa kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma yatwikira gatanta Ndeto cha Meru TV orongo chokere nkatho no tuboko na kanya kaututhiatira inyake mitandao yetu ya ukinyanira Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya ni wambita muthoni wa kiramana gikoromba gwita na mbere na ututhiatira kenda gwita na mbere na kugwata ndeto ina ingi nyingi na kurugi kuwirura mibango ira tubangite no tuboku. Ngagwe uri mu Kenya. Mochia